Nina bakaSomnandi kaNdaba woza ngangomlomo, umlomo uyangiwa kithi kwaZulu. Nina benhlehla nyovane kaNdaba ehlehleka futhi ngobulawayo yayithatha zonke izihlangu zombelebele. Enhla nasezansi bakwethu ngiyanibingelela. Nibingelelwa intunga lasenhla kwaSokhumalo bakwethu ngukholo ngwakwaKhumalo, kwiKholo Khumalo TV. Nina besilo ngizothi nje kwelijikayo ngomlando ke ngomprofeti ke uShembe. uShembe ke umsunguli ke wenkolo ke yobuNazaretha. Nina beqhawe nina bembuke. Abantu bakwaShembe ke bayingxenye ke yabakwaKhumalo. Ukhokho wabo ke uMazazela wagcina ke edume ke ngelithi ke eMzazela. Kanti elinye igama lakhe kwakuwuShembe. uMzazela ke simthola ke akhe ke ngaseyintabeni ke zakwaCeza. Umuzi wakhe kwakunontanda bathakathi kuthiwa ke wayebuye ke abe ke inyanga. Wayebuye ke abe inyanga, wayekwazi ukwelapha ke ngamakhambi ke esintu ngalezo inkathi. Kuthiwa ke ngelinye ke ilanga ke ehlezi ke lapha emzini wakhe ke khona kwaCeza kwanontanda bathakathi kwafika ke izwi lathi kuye makafuduke abheke ke enyakatho ngoba esendeni lakhe kuyozalwa ke isikhonzi sikaNkulunkulu ke inceku kaNkulunkulu ke eyosindisa ke abantu bakaNkulunkulu. Nina beqhawe kanti futhi nakwaZulu kuyoba khona ke inkosi ke eyobusa ke ngolaka. Nina beqhawe kuthiwa ke walithobela ke lelo zwi. Walithobela impela ke uMzazela ke wasuka ke kwaZulu wabhekisa ke amabombo ke enyakatho. Wafike ke wakha ke ngaphansi kwey'ntaba zoNdini uKhahlamba endaweni ke yaseNtabamhlophe eMahlutsheni. Nina bembuke, nina beqhawe kuleya ndawo ke wafika ke uMzazela wazala ke uNhliziyo owazala ke uMayekisa. uMayekisa ke wazala ke umprofeti ke uShembe wamzala ke kuSitheya indodakazi ke kaMalindi wakaRhadebe, uMalindi kaMthimkhulu wakaRhadebe. uMalindi kaMthimkhulu wabe ke engenye yey'nduna ke zenkosi ke uLanga Libalele. Nina beqhawe sesachaza ke ngonkosikazi ke uSitheya Rhadebe. Sesachaza kuyo ke le channel lena ka-YouTube uKholo Khumalo TV. Sesachaza ngayo sasho ukuthi nakuyena ke izwi lalihlezi lifika lithi ke kuyena angazoni ngoba ke uyozala ke umuntu ke uyosindisa ke abantu ke bakaNkulunkulu. Ngempela ke wayiphatha kahle kakhulu ke uSitheya ke uMahadebe. Kwaze kwaba ke ukuzalwa ke kukamprofeti ke uShembe. Nina beqhawe umprofeti ke uShembe ke abazali bakhe ke okuwuSitheya uMahadebe kanye ke noMayekisa kaNhliziyo bamzala ke ngonyaka ke ka-1856 nokuwunyaka ke walwa ngawo ke impi yaseNdondakusuku. Nina beqhawe kuthiwa ke umkhulu wakhe ke uNhliziyo wamqamba ke igama wathi ke uShembe. Kwakubuye futhi kube yisibongo sabo abantu bakwaShembe ke okwakubuye ke futhi ke kube ke igama ke likaMazazela. Nina beqhawe elinye lamagama ke kaMazazela. Nina beqhawe ke abazali bakhe ke oyise nonina ke bamqamba ke amagama athi ke uwumloyiswa mdli wamafa Shembe. Kwahamba ke wagcina ke esethole nelinye igama lokubhabhadizwa elithi ke u-Isaya Shembe. Nina beqhawe kuthiwa ke wakhula ke umntwana ke uShembe ke wathi ke seney'nyangana ke ezelwe wahlasela ke umkhuhlane. Wahlaselwa ke umkhuhlane ke wacindezela impela umkhuhlane kangangokuthi ke wagcina ke sefika esigabeni sokuthi ke uyaphangalala ke umntwana ke uShembe. Ingane ke uShembe bakwethu. Kodwa ke wabuye waphaphama futhi ke ngemva ke kwey'nsuku ey'thile. Nina beqhawe nina bembuke ke emveni kwalokho cha wakhula kahle ke ethandeka, ethandwa abantu enogazi kubantu enogazi futhi nasemfuyweni, ethandwa ke imfuyo. Esengumfana esefike ke esigabeni ke sobufana ke engakathombi kodwa wathola ke umsebenzi kumlungu ababemakhele khona ke lapho eMahlutsheni.
wayemlusela ke inkomo ke lo mlungu, wayemlusela ke inkomo, wazelusa ke inkomo ke kwaze kwafika ke esikhathini sike sokusizwa ke bakhe. Kuthiwa ke wayenogazi ke nasemfuyweni ngoba ke inkomo ke inkabi wayeyifundisa ke usuku olulodwa ke kuba ke ingene ke ejokeni, bese kuthi ke ngakusasa ke iyobe ke seyibiza ke ngegama ke izele ke ejokeni. Ngakho-ke isandla sakhe sasisihle kakhulu ke uShembe. Izwi lalilokhu lifike njalo nakuye, izwi limkhumbuza ke ngokuthi ke kumele ke asebenzele ke uNkulunkulu nina beqhawe. Kangangokuthi wagcina ke eseyibandakanye ke nebandla lamawisili, nina beqhawe selijoyinile ibandla lamawisili. Kuthiwa ke ngelinye ke ilanga umfundisi ke womlungu wamangaza abantu abaningi ngemva ke kokuba isikhalile ke insimbi eyayibika phela ukuthi singaqala ke manje ke inkonzo ke yasewisile. Kuthiwa ke umfundisi womlungu ke wathi ke kubantu ke namhlanje ke inkonzo soyiphathelwa ke uShembe indodana ke kaMayekizi. Wayengakulindele lokho ke umprofeti uShembe, wangenwa ke wamaze emadolweni, kodwa ke waqhunga ke isibindi, waya lapha esibingelelweni ke wafike wavula ke isihlabelelo ke encwadini ke zamawisili, isihlabelelo 67 esithi ke wahazulwa ngenxa yami lewa laphakade mina beqhawe. Wathi ke sehlabelela ke kwenzeka ke izimanga, abantu bavukwa ke imimoya, kwaphuma ke imimoya, abanye bahlanza amadliso, kwenzeka nje imanga bakwethu. Ekuganweni kwakhe ke waganwa ke ngokwempoqo, ngakubeka kanjalo ngokwempoqo yabazali bakhe ngoba kuthiwa wayengathandi yena kuganwa. Waganwa ke wayethi ke ukuganwa ke kuyomphazamisa ke emsebenzini ke kaNkulunkulu. Unkosikazi wakhe wokuqala kwakuthiwa ke uNomalayo, indodakazi kaMahlathini wakwaShabalala. Owesibili kwakuthiwa ke uPikinini ke wakwaSigasa, indodakazi ke kaMrhubelo. Unkosikazi ke wesithathu uNontshulwane, uNotshalwane Ngwenya, indodakazi kaMagadeni owabe ke uMagadeni wabe ke engenye yey'nduna ke zenkosi ke uLanga Lubalele njengaye ke uMalindi, uMalindi kaMthimkhulu. Unkosikazi ke wesine wagcina ke kuba ke ingoduso, intombazana ke yakwaNcube. Bagcina ke bengashadanga ke ngoba ke uShembe ke wagcina ke esiyekile sonke ke isithembu ke wayinikela ke emsebenzini ke kaNkulunkulu ke ngokuphelele. Kuthiwa ke wahlupheka ke umprofeti ke uShembe ke ekwakheni ke ubuNazaretha, wahlupheka kakhulu ke ehla enyuka ewake evuka, kangangokuthi ke ngelinye ilanga ke amanye ngezinye ke izinsuku ke wayelala ke emahlathini ke engenayo ke indawo yokuhlala, elala ke naseyintabeni nina beqhawe. Kwaze kwathi ke ngelinye ilanga ke kwanikela ke umfana wakwaGacela ke uMangaphosisi, wanikela ke indawo yakhe eyayingatheni, yayincane, indawo yakhe ke wanikela ngayo ke kumprofeti uShembe. Leyo ndawo kwagcina ke kwakhiwe ke kuyona ke umuzi ke wasekuphakameni bakwethu. Yaqala ke kanjalo ke inkolo ke yobuNazaretha osebubukhulu ngendlela ke isimanga ke mina beqhawe. Ake ngimeke lapho lo mlando bakwethu ke ngiwucaphune ke encwadini ke kababa ke uThabekhulu, ubaba ke uSandanezwe ke ubaba uMP Mpanza, ethi uShembe nobuNazaretha. Mina beqhawe niphile nje, niphile. Ngicela ningene ke, cela besilo bangene ke ku-channel uYouTube channel Kholo Khumalo TV. Wekhula makhula kancane, woza uyadliwe kuphakameni,
uyadliwe kuphakame enuhundliwe lashonila oza uyadliwe kuphakame nina besi